Matthew kung khat chang sang leken apa son yilang achan Jesu Krista pin chang sang leken Jesu Krista pin chan chu hiti ahi anu Miriam chu Joseph min asidinga akwal ahin agikop masang thunin amanu chu thagau thinga kun agai akhe do tan ahi chang sang laku ahi wangin enni pu Joseph chu mi chon phata ahi si in tham thanga japi se thangin sa nom hi in ku thima ki khen pe ding ding angai to tan ahi chang som ni amalong achutungai to lai te in ve pakai wantil khanin amangin akimo sa in aza David chapa Joseph na in nei pi Miriam ga kipuilum ting olmo hi in iji inam itil amar hagaw thinga kona ga sa ahi chang som ni lakhan amano so in tin chapa khan ahin ding ahi hetin amin Jesu na sa ding ahi iji inam itil amata chu amite chon sinwa kona ahi ding ahi chang som ni pakai jin thingkaw kama asei thu chang som ni luthang bebe nunga achu hangai jin tin chapa khan ahin ding ahi chule amin Emmanuel sa ding ahi ati hichu thin eum bebe tin ahi tia asei chu gui thum dinga thu hi chang chu so ahi ati chang som ni lu chu in Joseph ayi mana khanin agi panin pakai wan tin thu pe ma chana bolin ai nei pi cho ki chen tin ahi chang som ni langa ahi wangin aso ka singi to kha pi lo hilin aumin chu in acha chu amin Jesu asa tai Holy Bible audio tha do ku ki chuna ngai ho jo si na pon chawin patin patin